Onde thina nyingi cionekete kurumira factory ya majani ya michi mikuru nyuma ya arimi kwithirwa bakithura ni kwamukira marija makuja bonus na ndi ntuku ya narua mukaririgite kiri mbondi ya erekeria ni akinyete kampeni ya borithi ya muthara kuandikithia riboti ya kumakira uturo bwawe. Stephen Kathira ariuga kuri na ntu bethiritwe bakimuritira imakanie iguru ria bonus untu kinya butumite arimi bageta koti mukirimithika tumenyithie chonkuruki. Maandamano ya arimi bamayani bamuji mukuru yetete na mbere arimi bakibwithia mitamanio nontu bwa kwina bonus ya mwaka yo kuma 47 mwaka muthiru mwanka 35 mwaka yo na araba inyelete bateketha mayani mwanka bonus yawe chokere teketha oni tanto bonde baketha muntu ngo irarita awere bombethera ndena mbakori ngiro mba mulemavu ende kaka weto ne taka weto ka badure ka etama bwere kadiri makarena tatizo wakera tire mauro lakini haki ya muyera yo akuya kya murungu andenda bora muruare ara mibato ndendo bwero ruare kenda mo membara kana nene na india na nene ndenda mutare hanto ekomi toina mera kwasi ya ndi toripoti oyo kaviria dara tendene singa Majani itaibiwa vile kawa ilibiwa. Majani itaibiwa vile miraa inaibiwa. Lakini wakati huu wametugusa macho. Reuba wete moroto yao kwa lolotongeria ba factory nonto batena wete kiona baraba batongeretie nendi. Odomenya iweba ora mashini ya baki mayani uwa mtomeo barete atopati milioni 15 cha moremi weba ora engere uwa chwa mto tere wanu wako mtomeo bareti milioni 15 cha moremi irende Bwana Yesu asifiwe. Manto yo yateko batara otongoria bo mochimokoro bo mandereta ikorambara mitobo alole tweke antobaina omorungu na antobaina omanaki 27. Kama uko na uchungu ya majani chai, wale watu tuliwaandikia barua tukawaambia tukutane mtuelezee. Wakishatuelezea zile sababu mkisikia ziko sawa, mnajua vile mtafanya. Wakituelezea zile sababu sio ziko sawa, mnajua vile mtafanya. Tuko pamoja? Na tukaambiwa kuna sheria inafuatwa. Tunakataa kufuata sheria? Si tutafuata sheria? Lakini ni sheria gani inaweza niambia niendelee kukaa na Ntoachoro kama ameiba kitu yangu? Sababu sheria inasema mpaka wakati fulani. Sinaweza mwambia wewe kaa pale hata kama ni mshahara nitakulipa. Kaa kando. Okay? Kaa nini? Kama ile sababu watatupea haiko sawa. Kaa tujue vile tutaendelea tukifuata sheria. Sheria lazima tufuate. Lakini kusema nitaendelea kuweka kwa kibuyu imetoboka niendelee kuweka maji, hiyo sioni. Ama mnataka? Nende mukaririete ombondi ya director bakiwanda kike muchi mukuru Stephen Kathiri awite uturo bwawe buri watine na rakinyande kithetie riboti etuoneke polisi ke muthara kirombo karia maisha yako yare atari ne onto kuya nto baba wite bakaomba kuthukia muchi yokwa na kinya maisha yako na familia yakwa bawite uwazi na bakiona wakinya ki media so ibonto mnda yakwa andikithia statement kenda thirikari nkiromba thirikari yombe onkaria impe okaria nonto uturo bwakwa buri watine kuringana na manto yara ya kuendelea thai yaumanite na manto ya mayani ya bonus irera arikuo ikona manto ira itere nkuluki ya bonus ya kulukithia siasa chiekirwa as a family to inororo nonto bwa kwethira mayani ya tumbo to my brother thirita na family yake toka lose my brother na family yake oteke ntotomba ko atau ko ba tu to ko ri atire ndene thirikare no nto buonde ne thirakaretwe
tukimenya iebele cia chene ya mantone ya mayani ireta ruterene rungi rwa kwithira atiri ni imaciaca irio cio muthiritani akira watire family yawe noyo ithire thinene kwa batu tukua atiri na karuo boya ntokera kiombe kio kareka ke mutanoche kumeru are imakare na kethira akimenya na batu totena onge wa kombulemu ni makare na Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.